a quin moment has causit d'être curat. el seminari? A quin moment has decidit? Si has decidit. Hai decidit mai d'un cop, en fi, al de dins de la decisió. Dire, al començament d'un viatge un peu inconscient, en fi, senticioi que eri pla a la iglesia. Avec mon frère, avec lui, fan de cor, tout d'accord. La iglesia era el nostre segon hostal. I passaven tant de temps que dins la carriera. Era aisable. Era aisable. E la mamà disia tot el temps de que farem d'aquell pitjor, en fi, bon... Se continua com aquò, ma che mai a te carpignam e frère, bon... te metren en pensiu. Alors, hi havia en aquell moment de monde, de set, que anava en pensiu a Ardoana, on hi havia un col·legi de la muntanya, un poc entenent cap a la Bairou, cap al Tard. E un bel jour, jo disi a meus parents, voli anar al pitjor seminari. Si ero preses a l'imprevista. M'amenaçava de so que, finalment, si jo demanderi. E a quin age, aquò? Devia haver 10 mesos, 11 anys, déjà, a peu près. E demandi d'anar al pitjor seminari. N'hi ha etude que, sai que m'havia donat aquella idea, me pensava più hauria millor aimat que si hagués mon frère Ives que se faguesse curat. Parce que era pla millor que jo, Ives. E finalment seria jo que demanderi d'anar al pitjor seminari. Donc, s'aquella abans, per haver totes les precaucions, passar-hi l'examen d'entrada al col·legi, on mon frère era déjà d'un país de 3 anys, passar-hi l'examen, capiter-hi l'examen, e poi anar-hi amb ma mare e mon pare a Montpellier, al pitjor seminari Sant Roc. E aquí dieri que hi havia lo superior, que era el canonge Grandó, un català, me faguet passar, com a totes, un examen i deia de me faire parlar. Alors, tots els que passèreu per aquell viatge d'entrar al pitjor seminari se souvenen du déjeuner du petit pâtre. Faisions une ditada, le déjeuner du petit pâtre. Donc, me faguet faire aquella ditada e me questionet, me demandet per de què volia d'entrar al pitjor seminari. El pitjor seminari, on n'era pas forçadament de sortir curat. N'hi havia que restava abans d'arribar a ce qu'appela el segon grau saludar, ou en curs d'estudis secundaris. Donc, mais jo, d'entrada, era per esser curat. Que és estat ordonat en quina anada? 65. La fe, que so qu'ei la fe? De què és la fe? Per tu, quan parles
d'aquest caminament finalment de l'infància, que avem l'impressió que cau carrer qui aveves de tous temps, a un moment dat te pausem. Justement, per tu, és clar, veges un caminament, les etapes, el camí és tot dret. Per eu, al de dins de mon viatge de pensar a estre curat, hi ha un funt de causes que heu evoluït, que heu canviat. Per prendre un exemple de plus tard, un cop curat, un cop preire. Si hi ha qualcun que j'ai estat content, és ma mare, mon pare també, tot el món, mais si és qualcun que j'ai estat també atrapat, és que ma mare s'imaginava que serioi curat, que aurioi ma caminada, que pourriò venir per faire la cosina, que habitarien ensemble, etc. Ai pas jamais habitat amb ma mare. Era pas qüestió per eu com vesioi d'autres que haviau la tata o la sora que era toujours al presbiteri, a la caminada, e que filtrava el món que veniau veure el curat. Hi ha tal de maires de curats que eren mai curats que el curat. És pas estarucat. Ma mare deguet faire son dol de ma mare, alors que se podia dire se marido pas l'ai per eu. E ben non, c'era una piccola parrocchietta della montagna a costa de Sant Puig, on c'era mon premier poste come professor, avevo fatto studi di lettere, etc., a Ardoana, on fonderi les edicions que la veritat, era a Ardoana, per les vacances. Mais abans de me specialitzar dins l'escriptura santa, és aquí que partieri per fer d'estudis un cop curat, un cop preire plus tard. Abans, pendent 2 anys que fogueri professor en aquella escola d'Ardoana, era jo personalment el curat d'un pitjor vilatge a costat d'Ardoana. No. Sabia pas que hi havia d'habitants, veleu 150, quiconque. Era pas gros. Donc, és aquí ma première parròquia, mais on ne peut pas dire, era toujours professor, etc. Quand disi ma première parròquia finalment a Sant Jordi, és veritat, perquè com a curat oficialment s'hoguet quan aneri, quan me nomero a Sant Jordi, d'en primer per ajudar, tot en estem professor de seminari a Montpellier, e finalment per hi residir, per hi demorar, e havioi mai que mai 2 gleses, la glesa de Sant Jordi e la glesa de Murviel de Montpellier, e ancora remonto a mai de 20 anys, perquè entretemps prengueri la retirada, eri biel, e me demandeu de demorar sus plaça, e fagueri el treball de curat sus plaça, tot en estem a la retreta. Alaves, dices que és estat ordonat per ell en 1965 e
che començo d'ensenyar, descrive che so che aquest llibre Descolonitzar l'història occitana, un curat en 1977 qui publica finalment un llibre iconoclasta. Perché, ecco, d'on vien aquella presa de consciència? Conta'm un pau, quin és arribat aquí? Me posavo la qüestió de mon camí espiritual. Bon, e dic que ero pas estat so que ma mare, per exemple, aveva previst. Vegi pas plus d'empei. Hai de longo cambiato, perché il mondo cambiava. Il mondo cambiava e ma vocació, és a dir, el viatge que veig jo per estar al servici de Déu, al servici dels homes, canviat. Quand eri a Seto, ma che mai prendere le vacanze, per esempio, che andavi alla messa io toujours le matin. Après, andavi a fare l'azione de gràcia sovint e me passejant sul bar Carrés. E aquí espiavi l'entour. Quantes hi havia de cristians? A Cofoleus tot el món era cristian, en principi. A Seto, déjà, era pas el cas. E donc, di mon acció de gràcia, pensavi a tot ce que me calia fare per me rapprochar del món i per testimoniar, com dicien, de ma fe cristiana e testimoniar, dient, del missatge de nostre Senyor. Un missatge que los pertucavo, ero per elles. Me sentisco bravament sol, a mai se reintegrat nelle opere della parrocchia, serie fan de cor, e poi seminarista. Il mondo esistava a costat. De mens en mens praticant. E mai anava de mens en mens cristian. E d'un mai va a l'orodara de mens en mens quicon. El món és de mens en mens quicon. El missatge per io és toujours el mateix. S'agís a l'orodara, s'agís de tornar, donar un sens a l'existència de cadun. Testimoniar. Oui, c'est vos. Testimoniar vol dir d'en primer escoltar. Vol dir partejar. Descolonitzar la història cal dir qu'entre temps, gràcies a mon frère, que s'è lançat dins l'occitanisme, avec 12 anys d'avance suiu, perquè havia toujours 12 anys d'avance, mais il començava. És ara que de retard, ara que és mort, et que c'est plus bien que ell que moriet. Toujours, ageri di en testa de fa que cadun trape son camí sen pausar son camí en esperant forçadament que arribaríeu totes al cap del camí. Per io el cap del camí, i això pas encara sabi pas el que és, me sabi que és el rescontre amb qualcun que esclaire tota ma vida e que esclaire ma visió del món e que dona una esperança on tenia pas, un sens on tenia pas, és Jésus-Christ. Et
és amb els llocs de l'Evangeli de Jesucrist, que dintre hi heu també dins l'occitanisme. Anecdòticament, déjà al pitjor seminari, un terrien pensiu, amb qualques amics que eren sovint de vinyairus, de fans de vinyairus, d'així. Muntaren de peces de teatre en occitan, en aquell moment, de peces de la Bafabre, l'Opéra d'Aubaï, le Trésor de Sustansiu, bon, que muntaren entrenaus i que jugaren per nostres companys del pitjor seminari, entre altres. E poi, quand aneri al Gran Seminari, quan eri al Gran Seminari des Ais, aquí també, hi havia hagut abans un gran seminarista que era en aquell moment preire et que conosquera que passé plus tard, que s'appelava l'Abat Petit, és ell que fundet CPM, Centre de Culture Provençale Meridionale. Et havia fundat un rodelet, com se disait, par les Provençaux, comme se disait en Provençaux, le rodelet d'un grand séminari des Ailles, le rodelet Provençaux. Et aquí, Provençaux, hi heu de l'autre part de Rosa, per ieu disioi l'Occitan. Hi havia el Provençau que reperieu l'Occitan de Provença, mais per un punt d'autres era tout simplement el Provençau. La lingua appresa, all'amagat, ausida, parlada amb lo paire e amb la maire? Ausida. Mon pare e ma maire parlèrent pas jamais qu'en occitan entre elles. Donc, avions la lingua de la closca, d'un pays pitjou. Mais a tu que et parlava en francès? Et a Ives, parlavo en francès. Je pense que Ives conta dins lo poeta Ginovaca, sa descoberta de l'occitan, sa descoberta de cor de l'occitan, serait amb un personnage extraordinari del punt de cabarets, Stocchi. Et és amb aquell Stocchi que prenguet l'amour de la lingua. Jo, tot era en francès, enfin, dins les conversacions, amb la mameta també, tot aquò era en francès. Et ça qu'era un souvenir que se rappelava dins la família és que si els que éreu estonats un jour que menjaven un pastissou et una crema amb dillos de neu aquí et que dieri a cos plabu. És per ieu le premier testimoniatge de ma connaturalitat amb la lingua. E tus parents eren estonats, d'accord? Ero la mameta, ero al punt de camarers en aquell moment. Mon frère és maitar, que conosquet Stocchi, etc. Et puis que conosquet la Font, és a partir d'un peu de mon frère que tornèrent trapar l'història de ma lingua et la dignitat de la lingua doc. Al començament, aviau tot aquò dins la testa e sortissi pas. Perché aviau pas l'ocasió de sortir, mais un jour, pap, me laissèrent anar. Donc, a l'escola, l'escola que era seta. Era seta.
D'accord. Alors, il y a dans une petite école qui est au costat des pavillons de l'Hostal, de la carrière Paul Valéry, la qui monte au collège. Il y a bien une quartette, il y a bien une école, aquí, pitius. Et puis, passer d'aquí à l'institution Saint-Josep, à costat del Castel d'Aigua, à Seta. Donc, dient à 10 minutes de l'hostal, et aquí faguérem els estudis primaris en aquella escola. Donc, dins une école catholique. Era una escola catòlica. Le père et la mère, qui étaient catholiques, Oh, pratiquants, toujours. baptême, communion, tout ce qui cau pour être un bon catholique. Per être un bon catholique, suffit pas d'anar a la messa. Anaves a missa cada diumenge? Cada diumenge, forçadament. E dico che hi ha in setmana, per esempio, chose che leu une femme de cure à l'église de Saint-Joseph de Seta, non, pas leu, comenceri a Cufuleus, on eri replegat pendant la guerra. Aquí és tota una història, perquè Cufuleus e pas el punt de Camarès, que és a una quinzena de quilòmetres, perquè a meu frère nos atissaven talament que la mameta que nous avions preses ensemble per nos guardar per el temps que duraria la guerra, ma mameta n'avia un cofre, havia son sadur de deure reglar entre los fraires, els guerrilles que hi podia haver, e donc traperam aquella solució de me mandar a Cufuleus, el país de ma mama, on hi havia mon oncle Gabriel, e sa filla germana, que havia pas de fans. Hi havia a Cufuleus una escola laica. Aquí, a l'escola laica, e hi havia una mestressa que m'havia plat, que m'havia força, e ciosqueri del vilatge, pendent, hi passa 2 anys que concomacó, la fi de la guerra. E quan la guerra s'era acabada, ma mare m'he tornat prene, jo primer, e poi mon frère venguet, e ciosqueren a Seta, a la meva escola, e tutte e due fan cor a Sant Josep de Seta. Com jo eri arribat el primer, pendant les vacances, quand mon frère arrivait, eri déjà eu un pau l'oreille de la parròquia, com fan, perquè tots havíem fugit, tot el món era repartit. Un jour, le curat dit a ma mare, és vostre fan? Jo, non me podes pas donar per ser fan de cor? Ben, si volés. És tal que, pendant les vacances, avant l'arribada d'Ives a Seta, j'esquerri el primer fan de cor d'après la guerra. Donc, l'infància que hi qualcaré d'important per tu? Pas mai caco. Quand digi tots els camins menen a l'infància, és quan prenes, quan t'engullios un camí de quicon, finalment, en remuntant, arribes toujours a l'infància. Pensavo que eri trop intel·ligent per el gran seminari des Ais, i me mandèrem a París, a Saint-Sulpici.
per continuar. Et déjà, pendant, qu'est-ce qu'il y a? En 62, donc, en 62, publiquèrent mon premier livre des poèmes, qui s'appelait Sola Deitas, en latin, sur Dieu, et publiquèrent en même temps la littérature doc, à cause de las prensas universitarias de France, à Biol. 20 ans que concours. Un bon mai. 22 que concours, jamais. Ils ont une d'accord. Et Eri en aquel moment partit al Liban per faire mon service militaire comme professeur. Et Siosqueri nommat professeur al pitjor seminari de Razir, al Liban, et és aquí, a Razir, que resapieri per la posta non, et le texte també. Et le texte de meus 2 premiers livres. Mi pas dire la Terra Santa, parce que la Terra Santa és tutto terra, per io è santa. Los pelegrins parlent souvent de la Terra Santa. Alors, l'Orient Médian, il y a un mai d'un mes en Irak et al Liban. Per io, l'Orient Médian és mai que mai el Liban, mai que la Terra Santa. És el Liban perché fugueri professor al Liban, aquí. E che ahimè il Liban, e che poi hi ha già la guerra al Liban, hi ha già tutto ple de les destruccions, tot un moviment que, allora, que te parli, ai Marioi estre de mes los manifestants a Beirut o a Tripoli, seriam en place. E me tenia al fial come podi de so que se passa là. El Liban començava per io per los cantiques. En latí. Veni, veni de Libano, veni, veni de Libano, veni, veni, coronavirus, veni del Liban. Un cantique à la Sainte Vierge. La Bible, du brises la Bible, de què te parla? Del palmier, des cèdres del Liban, és, on pourrait dire, le pays de Cucagna, le Liban per tout... L'altre pays de Cucagna. Per toute la Bible, le Liban és un mena de paradís, les cèdres de Dieu, que déjà al segon millenari avant Jésus-Christ, l'epopèia de Gilgamesh contava così d'Irak, d'Irak del Rodà. Gilgamesh era vengut amb el seu amic Enkidu e havia ablatugat els cedres del Liban per mostrar que era. El Liban era verdaderament un somni per tota l'antiguitat. Per io, el Liban és lligat justament a la Bible e és que conosqueri el Liban abans d'anar a Terra Santa. És del Liban que pel primer cop anèrri en Terra Santa. E hi ha encara una carta postal de l'abat Cubaines, el que reviret
le Nouveau Testament et une bravo part de la Bible en Languedoc. Il avait rendu une visite dans sa caminade de Concots, dans Olt. Mais il y a une carte postale d'elle qui me disait que si m'embejava d'anar en Terra Santa et de pouvoir vivre justement tout mon enracinement culturel chrétien sur place, à l'endroit où tout s'est passé. Te leggi aquí, ton darriere quei de poemes se m'abuts rauqueja, il y a un poème qui s'appelle Beirut, qui dit «Es din lo sablier de ton cor que mai potent que la guerre de sas dents de perle n'hi que l'éternitat». Es acò ta visió de Beirut? Que es acò ta... M'explique pas. Es din lo sablier de ton cor? Est tirat de l'unte d'aquí? De tous poèmes. Del darrier? Ou del darrier, se m'abuts rauquejo. És un poème de 1977. Ah, justement, és un poème vieux. Arrivé al Liban en 62. 12 anys de professorat al Liban. 18 ans maronito. Donc catholique. Conosqueri pas cap pràcticament de musulmans de meus 12 anys de servici militar com a professor al Liban. 62-64. Et puis il y a la guerre au Liban. 75. 62-65, mai de 10 anys plus tard. Il y a la guerre. Je suis professor en aquell moment al Gran Seminari de Montpellier et luchant d'étudiants que, entre autres, il y a des Libaneses. Penses bé que quand espiu o que espia a més la televisió per veure la guerra al Liban cada jour, me fou un peu mai d'aquells joves et tremoria en sentient tot ce que se passa allà i que c'est lluent. Avioi trencat, aquí també ho cal dir. Eri estat talament irús al Liban com a professor, faisio des peces de teatre, muntavi des peces de teatre, m'arribet quitament de muntar amb el món del vilatge, de Razil, de muntar lo burgès gentilhome en arabe. Comprenioi pas l'arabe, mais sabioi lo text de text, et donc lo món del vilatge, mais si, je suis capable, t'explicaré tout ça. Ero a Razil et montaven donc des peces de teatre. Eri erus mai que mai dins aquell Liban, et trop erus. A la fi de mon servici militari, quand d'intreri en França, me dier reclat, i tornos pas. És finit lo Liban per tu, ta vocació és andar com mai. Alors on era ma vocació? Per què te dises això? Perché sentissi che fosse che ero stato professore o che abbiamo fatto un servizio militare al Liban, io tornavo, potevo pas sempre passare. Abbiamo paura d'essere mangiat per il Liban. Esattamente. Allora che ma vocació, parlaves de ma vocació. Ero più leu in aquel moment, s'avioi deput anar en Dacon, ero più leu in Amèrica Latina, on hi havia justament una altra guerra
per la giustizia sociale e la teologia della liberazione. Che ne eri adepte? Mais oh, forçadament. Mais al Liban il y avait un terrain Non, extraordinaire. Non, mais non. M'aurio desbirat de demorar al Liban, m'aurio desbirat de ce que havia entès tot un pays de temps. Bon, un amic que em paraît... Une question. T'aurais desbirat de ta vocation de preste? Oh, et nous. Ah, oh ou non? Oh, et nous. Oh, non, parce que conséquence que après quand il tournait, il era toujours ma vocation de prêtre. Mais au també parce que per io alla disais que conosciò al Liban quand hi eri parce que des chrétiens et une église s'aquella enfin dins l'endret on eri dins la muntagna maronita l'église era rica puissante, etc. Mais je ne retrouvais pas aquí. Et simplement, après, pendant la guerre, que prengueri consciència verdaderament que el Liban era mai que els maronites. Et quand torneri a Pei, gràcies a Ofrejoa, enfin, n'avem pas parlat encara d'accord, quand torneri al Liban amb d'estudiants libanesos que havíem conegut en França, tomberi d'un món completament diferent. Així, el beabà de tot el que fagueren era cristians i musulmans toujours ensemble. És aquí que el món se parteix entre russes i per darrere un pau xineses i de l'altre costat americans. És el centre, però un centre completament excentrat. Les decisions se prenen de com mai. A Washington? A Moscou, mai que mai en Israël, parce que finalement le gouvernement israélien qui tient les élections, c'est le gouvernement américain. Les décisions se prennent toujours entre Tel Aviv et ara, se sont implantats a Jérusalem et Washington. Mais on le monde se tue sur le mur, és mai que mai entre els ancians colonitzats que els nouvelles colonitzaires russes, americans, xineses se disputen. Aquell endret és un endret per qualcun que l'experiència que jo del país i dels països alentour. És aquí que tot se joga alentour de la doctrina que és la nostra a Ofrejoa. Et la doctrina que és la nostra és sient dins un ensemble de països on té del de fora cadun fa a tiro que pot i on té mai que mai la doctrina d'Israël passada als americans gràcies
à Kissinger, qui est un juif. És cal tornar a fargar lo Mejan Orient en pitxotos o grandos nacius monoconfessionals. Aital Israël, que és monoconfessional, és pas un poder laïc, Israël, és oficialment jusiu. Pot se justificar d'être en Palestina, la part raubada a la Palestina, et beleu l'autre qui est l'issage de reprendre també. Israël se dit cal mettre toutes les kurdes ensemble, cal mettre toutes les chiites ensemble, cal mettre toutes les chrétiens ensemble, cal mettre toutes les sunnites ensemble. Donc, avere una mosaïque de nacions monoconfessionals per desplaçament de les populacions. D'aquí totes les guerres dins l'edat mitjana, dins l'Orient Mitjan, fargar de territoris on finalement il pot haver des dictatures, une dictature chiite ici, une dictature sunnite là, une dictature maronite en Dakomai, etc. Et nosaltres, offre joie d'un pays toujours avec nous scientifiques cal que cadun se sentia sus l'endret on és nascut dins son aire, que se sentia lo fraire de l'autre, lo cristian del musulman, lo chiite del sunnite. Et tout ce que faisaient a Ofrejoin és açò, és de i faisaient la même causa en Irak, on dijoi que havia anat encara aquest estiu, de camps de vacances i de formació, non pas entre cristians o entre musulmans o entre sunnites o entre xiites, mais totes ensemble prenen ensemble la responsabilitat de nostre país. És estat ocupat d'un viatge o d'un altre, mais és toujours gardar l'unitat et non pas dire si és maronites, vos anem desplaçar i anem fargar un estat maronite, si és drusa, si anem fargar un territori entièrement mono-drusa. No? Toujours ensemble. Nosaltres. I creus encara, d'acord? Oh. Perquè ves esclar que la situació va completament dans l'altre sens. No. Pas la manifestació de Beirut. A Beirut, per el primer cop, alors quan se fa una idea del Liban, on hi ha l'Hezbollah, que és un estat dins l'estat, on hi ha un president de la República cristian, mais aliat de l'Hezbollah, on hi ha un premier ministre sunnite. On tots els postos són partejats en funció de la religió. I la moneda també. I tot aquell món que són per carrieres són amb un sol drapeu, és el primer cop. El drapeu libanès, pas el drapeu de les forces
de las forces libanaises, c'est-à-dire chrétiennes de Gaza, pas le rappel de l'Hezbollah. Manifesto, a l'Urdar, manifesto a Tripoli, come manifesto, Tripoli che è mai sunnito, come manifesto a Tir, un tesù mai sciitas. Tuttes manifesto amb un sol drapeu per lo Liban dins son unitat. E refuso lo sistema confessional que és arribat a la partició del país e al somni des americans e d'Israël de faire, com dic jo, de pitjors estats d'una sola cultura, d'una sola religió. Manifesto ensemble. Per lo primer cop, los xiites del Liban manifesto contra l'Hezbollah. Per lo primer cop, los cristians, totes ensemble, manifesto contra Aoun, el president de la República. És que com de nou, on anarà? Veleu als rasú, veleu anarà paliont, sabi pas. En tot cas, hi ha qui com de canviat dins la closca del món, és que la corrupció ne vol pas. La corrupció és un sistema generat per la és pas una constitució, per el pacte nacional que cop el país finalment en trosses entre les religions. Surtout els ensemble. Ahir de toujours tornar al mateix repapiatge. E aquella és el que pensi e que digi d'empell el començament. Tant que les Nacions Unides imposaran pas a l'Estat d'Israël de reconèixer els plens drets dels palestinians, veurem el terrorisme guanyar cada any un peu mai. Tant que el món és força pas Israël et donc les Estats Units a respectar els drets dels palestinians anant cap a una deflagració de per tot. Alors, veieu, perdreu el sentiment que ven del problema israelià. Veieu, establireu pas el lligam directe. Mais, en realitat, és quiconque s'alimenta, e s'alimenta de longa, e s'alimenta de totes les guerres que Israel fa als palestinians, on cada cop hi ha un tractat de paz que n'és pas un, e on Israel gagna un peu mai de territoris, cada cop, dins el món entier, amb els musulmans que se sentissin pas lligats mai que mai a Jerusalem, se monten contra, pas solament Israel, pas solament contra els Estats Units, contra totes los que fou pares per empatxar els drets dels palestinians. Se hi mescla forçadament el problema del petroli, però és una part del problema i és un mateix problema, perquè hi ha una sensibilitat que fa que tot el que toca un musulman toca tots els altres musulmans. Te citi
Ah, se podiam tornar a brocar lo monde, aquí on la maia ha sautat, mas és tot que caldrà refaire, te prenes beleu per lo bon Diu. Si os tu, ecco, can sautet la maia e on sautet la maia? A l'Orient Mejan? Non, per tot. Mai que mai aquí, et mes copos al moment que rientrin d'explicar un pau ma visiu del Mejan Orient, mais per ieu és plus larg, remonto avant nostre Seigneur, remonto a les origines de l'humanitat, remonto a ce qu'appelle le pecat original, et je dire, per ieu, le michamplec que près l'humanitat a cada cop qu'un homme fa une saloparia. És un michamplec per l'humanitat entière. Et Cario reprene tout, on a sautat la malga. Podem pas parlar de tot. M'has dit que eres un adepte de la teologia de la liberació. Què penses del papo de Wey? Saps el dret de pensar qui com del papa? On a toujours le droit de pensar de que ne pensi. Per io és estat un expert terrible. És estat? És estat. És pas mai? És encara. Mais és estat, a aquell moment, és estat un expert terrible per io de veure un american del sud que coneixia tots aquells problemes, que s'era pas banyat gaire amb la teologia de la liberació. Mais finalement, un cop papa reprèn tots els temes de la teologia de la liberació. Et sa doctrine és una doctrine de justícia universal, que s'és nourrida de la situació d'Amèrica Latina. Et mon expert demora que, malgrat toutes les guerrilles, malgrat tous les embestiaments que hi fan, de cardinals et d'autres, continue de veure d'améliorer le monde del capitalisme. Così. Mais aquí la toca. Souvent on veig pas clar così faire. Mais l'important és de perdre per lo nord. És de saber on vol anar, on cal anar, on amai se'n va d'un costat de l'altre a la gafa, sarà el mai que se pot la toca finale. Et jo penso que, per exemple, un altre affaire que interessa mai que mai la reforma de l'Església, allora el papa diz vol consacrar preires de laics, d'homes, sen los forçar a fer el vot de celibat. Donc, jo coneixia perquè al Liban hi fos amics que són preires i maridats. Tota l'Església oriental, amai catòlica, ha guardat aquella regla d'haver un clergat maridat. Pensi que, a més de temps, ara anunça el vau faire. L'ha pas fet encara, mais anunça el vau faire. Alors que fins ara diu, és un problema que cal estudiar, i que el món ne volia pas estudiar. Ara dius, ho vau faire. Mais justement, pensi que le pape actuel
region un pauc come al Liban, di las manifestacions que parlavi. A l'hora d'ara, totes les religions, tots els cats de religió, xiites, sunnites, ortodoxes, catòliques, druses, totes són a les manifestacions. Pensi que és aquell recampament de tots els que supera que finira per traucar, a mai quand il s'agit de réformes de l'Église. Un mot sur la traduction de la Bible. Est une œuvre majeure? Considères que d'haver revirat la Bible en occitan est l'œuvre de ta vie ou pas? Non. L'œuvre de ma vie est un effort de l'écriture. Mais dans l'écriture du mot écrit, és mai que mai meus poèmes, també els estudis històrics, descobrint l'història, etc., que són plus importants. La Bible és una conseqüència. A més, és espessa. A més, hi ha passat una quinzena d'anys a la Riviera. L'he pas inventada. Parles hebreu? No. Lo comprenes? Oui. Lo grec? Oui. L'arabe? Un peu. Et per la traducció, si és partit de l'hebreu i du grec. Et de l'arameu. Oh, parce qu'il y a des partides qui sont en arameu. Et donc, tout à coup, c'est ma durette pendant toute ma vie. L'œuvre de ta vie. Quand tu étudiavi le grec al pitjor seminari ou per le baccalauréat ou à la faculté per la licence, quand tu étudiavi l'hébreu al grand seminari, etc., ou à la faculté era déjà la revirada de la Bible que era entrant. I pensai mai tard. Calió estre caluc per pensar que revirarioi tota la Bible. Heureusament, hi ha hagut abans el canon jacobaines, hi ha hagut la Bible catalana, hi ha hagut un fet de causes. Et donc, pau a pau, al cap d'un briu, me revira i me dis, mais n'has déjà revirat? Tout à coup, podes pas restar, continues. És tal que, ho he escoltat mai d'un cop, dins una manifestació per l'occitan en llengua nacional, o crec que era, rescontri algun que me dis, per de què reviros pas tota la Bible? I dis, perquè hi pas de dir tu. Ah, ben, jo t'he dit. Alors, torni a prendre el treball, és aquí que en 10 anys, que fa 15 anys, perquè après l'Ancien Testament, hi ha Jesús Nouvel, et que faguera tota la Bible. Mais c'est pas mon œuvre, et le Saint-Esprit. Justament, le Saint-Esprit, parlem del Saint-Esprit. Dans la Bible, dans le Vieil Testament et le Nouvel Testament, hi ha dos moments quan se parla de langue. Et ne parles dans tous poèmes també. Hi ha Babel, le mythe utilisat per tuer la diversitat lingüística, et hi ha Pentecost. Los dos livres se completen? Mais pourquoi je parle d'un autre livre qui s'appelle... Comment s'appelle? À quel livre? Qui sont des poèmes ai 3 hommes a taula, ou ai 4 hommes, 3 hommes a taula. Sont des poèmes consacrats à l'Ancien Testament, avec cada cop, on peut dire, une démonstration del biaix critique de llegir l'Ancien Testament. És un exemple a cada cop.
és un treball de demuntatge de ce que vegnon la doctrine de la Bible, s'il n'y avait pas hagut de livres com Jonas, et s'il n'y avait pas hagut mai que mai le Nouvel Testament. Et és a partir del Nouvel Testament, justament parlàvos de ma revirada i de mon obra, és a partir del Nouvel Testament que preni les claus per d'obrir l'Ancien. Et donc finalement, Babel, n'est pas une punition. Babel, Les hommes parlent différentes langues. tamiu, Est un présent de Dieu. eo. Et donc, tout à coup, c'est logique. Oh, Est preste occitan et solament. Hi ha ça que là, un cop de puso per butar les causes. Los midrashim, com diu en hebreu, que conto a son viatge Babel. Los midrashim que conto a son viatge lo Sinai, per prendre lo Sinai. Conto così, Diu s'adreçat a tots els pobles al Sinai, que són de fora de Jerusalem, que són de fora del país d'Israël, parla a tot el món i hi ha els pobles diferents que quand ausixo dire tu haràs pas. Il y a un peuple qui dit je ne volis pas, je volis continuer de tuer. Quand dit je ne mentiras pas, il y a un peuple qui dit non, bon. Et en tal, tous les peuples recusent la lei de Dieu. Et le seul Israël qui dit je prends tout. Prends tout et s'écrit supérieur aux autres. Heureusement, il y a les prophètes per dire faries millor de veure si s'applica tota la llei. Et heureusament, il y a Sant Pau qui dit valem pas mai els uns que els altres. Heureusament que hi ha nostre Senyor que testimonio que Diu nos aimo totes com de fraires, a mai els pires que poden estre. E so che conto è un pas che lo lei, so che conto, Pentecosto, è l'Esprit. E l'Esprit che fa de nosaltres totes en Jésus-Christ des frères. Soy obligat de tirar una conclusió un poc. Ah bon? E per m'ho havem passat temps, ara te citi dos cops. Occitània, país que n'existis pas, que sur les mapes del futur, on l'història pren son sens, le sens de l'homme. 1997, Joan Larzac. Resumis plat a ton obra? És un bon resumit de ton obra? Et une autre citation, canviarem pas le monde, mas abem preparado la festa. És això ton obra també? D'haver preparat la festa? Entre meus llibres hi ha un livre qui s'appelle Lecture politique de la Bible. E fou una part importante a la festa. Credi que si em faig per la festa e tot ce que podem fer a mai de nos batre és per arribar a la concòrdia, per arribar a la festa, per arribar al recampament, a l'acampada de totes ensemble. E cada cop que se realitza una petita festa, això ens fa somiar a la grande. Cal començar per fer totes les festes que podem e a través de l'experiència que avem de ce que ha calgut, de que hi ha de lluita per arribar a la festa, de renunciació per arribar a la festa.
des reconnaissances réciproques pour arriver à la fête, cada cop, justement, on peut dire que j'ai l'ocel. De que sera mai l'ocel? Acco. D'un viage formidable, mais acco, toujours acco. La reconnaissance réciproque dans la fête et reconnaissance de le deux sens, le grand merci, reconnaissance. Et le fait de se reconnaître, c'est comme dans un miral, dans ce que s'y est ensemble. Perché sols valem pas res. Sols, c'est impossible. On n'est pas jamais sols. Mais ser sols, va rien paraître. Mais c'est pas jamais sols. Amai los ennemis. Aimas vostres ennemis, si notre Seigneur. C'est une espère. C'est pas une réalisation. C'est une débat. C'est pas une constatation. C'est une somme, mais une somme que n'a ben l'expérience et le vivent à la mesure que la nostra, a melui nostres, et le rodat de toutes les autres. Merci. Merci, tant pis.